Ошол айтат: "Men ahda fin neyruzi baydatan." Kimde kim Novruz günü bir cumurtka beleke verse, kimge ila müşrikin bir müşrik adamga, Novruz beril müşrik adamga ta'zimen lil yevmi, oşol Novruz urmat kılıp deydi. Novruz günü, Novruz'un urmatına pazdıravet etip bir cumurtka beleke verse bir müşrike, fakat kefere billahi teala, hakikatte Allah Teala'ga kafir oldu deydi. Ve ahbete a'malehu, jana amallarının bardığın jokko çıkardı deydi. Ahbete amal jokko çıktı degen söz болады. Бұл оңай сөз емес. Men ошол макаланы жазып атканда ыймандан чыкты деп жумшак кылып жазган бардыгын. Себеби биринчи айтып аткам, молдокелер кайсам айтпайт, сени камап коет деп, ана макул деп, анан кафир бол дегендин бардыгын ыймандан чыкты деп эле жумшак жазган, болсо экөө мааниси бирдей эле. Мына